Abantu abaningi abawuvala umlomo esikhundleni zokuxhumana bebabaza isihluku esenziwe ngowesilisa obulale intombi yakhe ngokuyihlinza umqala aqede waqopha ividiyo wayiphosta ezinkundleni zokuxhumana. Buka Lesithathu TV sakubingelela ungakhohlwa ukuncofoza ulike, follow, subscribe ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezithe zangena zasematheni. Kanti udaba esibika ngalo libika ukuthi abantu abaningi abawuvala umlomo bebabaza isihluku esenziwe ngumlisi ogama lakhe linguSibusiso Lawrence nosekusabalale ividiyo yakhe esikhundleni zokuxhumana ayiqophe ngemva kokuba ebulale lo bekade ethandana naye ngokumhlinza umqala. Kanti le vidiyo yakhe bese eyiqopha lapho khona echaza isizathu esenze ukuthi kungani embulala, nalapho khona aphinde aveza ukuthi usekwenze okuningi enzela lo muntu wesimame aphinde amshiye, kanti uphinde waveza ukuthi lo wesimame ukwazile ukuthi athole ingane ngaphandle kwe-relationship yabo, wabe seqhubeka yena ayondla kunjalo. Kanti-ke uthe uma ngabe lo wesimame uma ngabe sezophunyelwa izimali wabe seyamala. Kanti-ke mbuka Lesithathu